Hello Polok, season part nga pedang sabay fish kan ka YouTube channel. Te Polok mentas ngi nama kadai ka snisti. Te rengkat bagi ni gidus ki badan hadir jangan ngapai. Saya ni ka jaka ka badan sejan morang keneng ka kerteng jangan ni ka jaka kadai ka thang salai. Te hang ni khmat jangan pila bani i ya kini ki briu hang tai. Ki asa jan ki asum hang tu don ki besai kali airu. Kani ka jaka ka don hang ni ha rut jangan ni ka surok ban lech po. Ko hati ti pila bani i kitrok em tu bagi yang kiaj em tu ki bun ha kini kade ka bypass ti ka jaka kani ni ka jaka kade harut jong ni ka wa ken sini siliang jong ka dan ka wa ken kani ka wa ken kade ka ba mi na polum silong ti mentah ini kidu sadien kidang ya ayo kidang ya wat do dan wat piat dengan sluding im tu vậy tôi cái là đằng mẹ hay đằng mỹ tây ini set ada dia kambang uni bahai ni la od ini piat ini jingsya muslim musla ni od pan sola te pin set ada do yu ba amtas ni Dok masih. dah masih do yu dah do belang tu do belang kan set dah do belang Em. pangai Dok masih lokal. Si lokal te la ada od dai ka do te ta dan bok ini bahkan ni jingset je fi kan long ke bebas wan tas ke bang ha cái này perlu kata ka wa khen phi em ni ke pai ti breu to ki sai ja ni ka ro ka long ba khui ni te se senang ro ki dan ki breu ki ji ki dan ki baya sai ja ni em to tak ni nong khwai te ni em dan ra nga thrai om dan do khan ne kom no te nomor bom dan nong khwai ra te te jrong jingking ketika jingking ka kadai ka surok ka ba ko mo omne ka ban connect sa du sopo Assam ke ni kadai ka wa khen sai sin par kan oi phi ba kan ni kadai ka wa khen pa yang tu jurang ta trok kaya itu ka te kal abyang he kan ni ma he ka abas ka te kapung jangan di kawam khen ni ka bla he pang mai man kam da ler do kha dai man da dan than do kha pe sijrong ni te ka riat ha jrong ha mau sudah sijrong tadi ka wa ni ka long kendram ha kapung duna ha